Poštovani gledalci, dobroveče. Drug Sejdo Barjamović sazvao je za sutra sednicu predsjedništva SFRJ-a. Na sednici će biti reči o razmeštanju plavih šlemova. Za razmeštanje plavih šlemova u Krajine bit će 4 glasa, a nijedan neće biti protiv, kako kaže drug Bora Kostić. Branko Kostić je u Borovu Selu održao veliki narodni zbor pred više od 1,5 miliona ljudi. Sa jedne svadbe u okolici Vinkovaca otvorena vatra iz pištolja na oklopne jedinice kod Bogojeva. Uzvraćeno je žestoko iz višecrvnih bacača. U glavnom gradu Švajcarske, Brislu, UNESCO će da raspravlja kako do rješenja jugokrize mirnim putem, jer Hrvati se uporno brane i odbijaju da daju teritorije. Dok bi neki da ratuju, drugi rade. Vlada Srbije donela je 15% više zakona od plana. U vladi Srbije i nestranačke ličnosti, to je danas saopšteno na konferenciji za novinare u vladi Srbije, gde je Jović rekao da postoji jedan čovjek koji nije ni u jednoj stranci. I kao da nebo plače za Jugoslavijom, sutra će biti promenjivo oblačno. Ako je izveštaj iz Borova Sela pripremljen, predlažem da ga vidimo. A vas ovdje smatram izdancima onih Turaka koji su bili spremni uvek i u svakome trenutku da pale svoje ognjišta, a druge optužuju. I neka vas ne bude sram. Tako, bre, tačno. Tako je. Boravih ovdje sa vašim komandantima, znate na kog mislim, zovete se raznim imenima, četnicima, teroristima. Pa šta? A ja neću da vas odgovaram. Odmetnite se u one guste šume i kršite hrvatski ustav i evo sada zakon. Hoćemo. Ali vi ovdje, vi se morate zauzeti da Hrvatsku sravnu. Tako, što kažeš. I to kažeš. I to je. Usporedno i zajedno ti osvajaš tlo. A vi ste zato da nikoga ne bude i zato da ste sami. Lepo. A Jugoslavija bi trebala uspjeti zajedno sa četnicima. Lepo si rekao. Dobro si rekao, lepo. Nakon što se pozdravio sa suprugom, Branko Kostić je otišao u vatrogasni dom gdje je dao izjavu za novinare. Postupajući na prljav način, predsjedništvo je uvereno da je jedini mogući način sputavanje ljudi, ne samo vojnim sredstvima, nego i drugima ako treba, ne samo prema građanima, već i prema međunarodnoj zajednici, a prije svega prema Europi, koja od nas to ne očekuje. Mi uspostavljamo srpske oblasti i zbog nas i zbog njih samih. Radne grupe koje je Savezno izvršno vijeće formiralo radi sprovođenja stavova predsjedništva Jugoslavije i Saveznog izvršnog vijeća od 8. maja izradile su kartu srpskih područja unutar administrativnih granica takozvane Republike Hrvatske. Na karti je crvenim tačkama označen teritorij s više od 50% Srba. Crveno šrafirano su teritorije s više od 51% Srba. Samo crveno su područje sa čistim srpskim stanovništvom, iako u mnogim tim mestima nedostaje vode. Vidjevši ovu kartu, Srbi iz zapadne Evrope pitali su odgovorne šta vlada misli s njihovim problemima i do kada će Nemački biti nametan Srbima u Nemačkoj. Odgovorni su obećali njihove probleme rešiti u skoro vreme. U potresnim hronikama, koje ovih dana ispisuju desetine hiljada izbjeglica iz Hrvatske, nekoliko reči su gotovo iste. Nismo mogli više izdržati, pričaju ti ljudi. Profesore Petroviću, vi ste jedan od očevidaca kad je vaša ćerka, bežući iz Hrvatske, spašavala živu glavu. Teško je to reći. Samo znam da ima već 25 godina. A Ustaše se svima svete. I ne znam zašto bi baš nju izostavili. Ona je jadna sa još par devojaka Srpkinja bežala iz Hrvatske već par dana. I dočekali smo je na slobodnom teritoriju, ja sam je prepoznao u hipu. Zagrlio je i izljubio ja i njen momak. U potresnim hronikama, koje ovih dana ispisuju desetine hiljada izbjeglica iz Hrvatske, nekoliko reči su gotovo iste. Nismo mogli više izdržati, pričaju ti ljudi. Stop! Eno po nebu lete galebi. Bang, 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 bang. Joj, majko moja!
pilot ovog aviona, inače dobrovoljac, poznati pevač novokomponovane muzike, uspio da se spasi. Izvuklo ga je armija iz ralja dece koje su htjela da ga umlate. Evo šta on kaže na sve to. Evo vidjeli smo sad, slušat će vas na zašto? Ne znam, nisam ja bombardirao nikog, ja na Utvi letim, brate. Ne znam, ja prašim, komarce prašim. U potresnim hronikama koje ovih dana ispisuju desetine hiljada izbjeglica iz Hrvatske, nekoliko reči su gotovo iste. Nismo mogli više izdržati, pričaju ti ljudi. Priznajem da su nas gardini u srijedu bezočni kontranapadi na četničke položaje u šumi s više strana unesrećili zato Što vrhovna komanda mora opet obezbeđivati nekakvu veliku pratnju na svim onim mjestima na kojima kad gardista ima previše, zato se vojska zove, a ovi će se uvijek i na sva usta, a to su ovi što su hrvatske jurišnike obmanuli, strepiti da ne upotrebi se vojska od koje dršće sve živo u Jugoslaviji. Zato štitimo četnike, a i Srboslavojsku. Hrvatski narod jednostavno ne zna da armija ode, ali armija se drži Haške konvencije. Novi komunistički pokret u Jugoslaviji smatra da je danas iluzorno preporučivati demokratsko rješenje krize u Jugoslaviji. I ovim povodom očigledan je naš stranački interes, dolaženje do vlasti po svaku cenu. To je bilo važnije od svega, a posle samo nikom ne popuštati, tako ni narod ni opozicija nemaju kuda. Mi smo uvjereni da muslimanski narod neće opstati uz želje i bolesne ambicije njihovih rukovodstava, niti da će nasjest jednoj ekstazi koju je ponudio njihov vođa stranke Ugljanin. A kao dokaz opravdanosti Škundrićevih sumnji odmah se obistinilo u toku njegove besede. Naime, jedan muslimanski špijun slikao je sednicu i posle je naravno uhvaćen, pretučen, a kamera Zorke 4 mu je oduzeta na licu mesta. U potresnim hronikama koje ovih dana ispisuju desetine hiljada izbjeglica iz Hrvatske, nekoliko reči su gotovo iste. Nismo mogli više izdržati, pričaju ti ljudi. A da je tome tako, svjedoče ove snimke koje govore rečju i slikom o patnjama srpskog naroda i njegove teritorijalne obrane koje ih brani. Reka izbjeglica je pred terorom bojovnika krenula u nepoznato, a gdje će završiti i da li će i koliko će ih stići živi, to niko ne zna. Teror bojovnika koji se provodi svakodnevno nad napaćim narodnom SAO zapadne Slavonije, Srema i Protiv Hrvatske, a za odbranu otadžbine pripomažu i umetnici. A sad ko neće? U potresnim hronikama koje ovih dana ispisuju desetine hiljada izbjeglica iz Hrvatske, nekoliko reči su gotovo iste. Nismo mogli više izdržati, pričaju ti ljudi. Mi smo danas odlučili ovaj mali naš konjak, ovu malu našu skromnu skuvanu svinju, da povededu 12 članova izbjeglica, ne samo srpskog naroda, nego i srpsko-hrvatskog naroda, koji su došli od tuda. Među nama nema propalica. A zahvaljujući modernoj nauci i satelitu, ovaj dnevnik gleda ceo svet. Mi se nadamo da ga gleda i Hans Dietrich Genscher. Genscheru, sramota te bilo. Juče je Srpska filharmonija izbačena iz koncertne dvorane u Rimu. Zato navodno što im muzika ništa ne valja. Ali to je sve bilo potplaćeno, zapadni špijuni. A da je muzika bila lepa, uvjerite se i sami.
U Jugoslaviji je tokom većeg dela dana bilo oblačno, povremeno je padala kiša. Najniža temperatura izmerena je u Nikšiću 16, a najviša u Splitu 28 stepeni. I sutra nas očekuje nestabilno vreme. Prepodne umereno do znatno oblačno, mestimično sa kišom, a popodne promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Sunčano će biti jedino na moru. I sad bi poštovani gledalci objavili vest koju smo upravo primili. Naime, francuski predsjednik François Mediteran odlučio ipak da prizna novu NDH državu. A ako je izveštaj sa HTV-a pripremljen, predlažem da ga vidimo. Ja ću ipak priznat Hrvatsku. U redu je. Priznaš je, ispostavi se ona nije dobra. Ne može se baš tu sve obećati. A šta sad? Pa nisam ja tu pa da mi napuštaš, u šumi se šuljaš u rovima, pa nije mi se smio drniš napuštat ni mrtav. Dosta više. Obaveze svi na branik stati. Onda ću vas priznati. Moram, ali to je uvjet. Uteć u kuću, pa nema tu togo.